Dobrodošli u novu epizodu AI Talks. Danas pričamo o temi i pitanju koje dobijamo sve češće. Da li se isplati platiti za Plus ili Pro verzije AI alata poput ChatGPT-a i Microsoft 365 Copilot? OpenAI je u avgustu 2025. objavio GPT-5, najnapredniji model do sada. On donosi bolje rezultate u pisanju, kodiranju i rješavanju složenih zadataka sa manje halucinacija. GPT-5 je dostupan u plaćenim planovima ChatGPT-a, Plus Pro Business Enterprise, ali i besplatnoj verziji sa određenim limitima koja često mogu usporavati korisnike. Također, Microsoft iste godine uveo GPT-5 u Microsoft 365 Copilot. To znači da plaćeni korisnici dobijaju moćni alat direktno u aplikacijama koje već koriste. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams, dok besplatni imaju samo osnovni pristup kroz Copilot chat. Besplatne verzije danas nude više nego ranije, ali razlika između free i paid naloga je značajna, pogotovo za poslovne korisnike. U okviru ChatGPT besplatnog naloga, dostupnog svima, možete poslati u prosjeku do 10 poruka u periodu od 5 sati, koristeći najnapredniji model GPT-5. Nakon što se dostigne taj limit, razgovor se automatski prebaci na stariju verziju modela, dok se limit ne resetuje. To u praksi znači da ako koristite AI samo povremeno, za nekoliko kraćih pitanja ili brainstorming ideja tokom dana, vjerovatno nećete ni primetiti limit. Ali ako planirate dužu konverzaciju ili rad na nekom projektu, brzo ćete naići na ograničenja u broju upita, vremenska ograničenja, ali i kvalitet odgovora će biti niži. Pored običnih konverzacija, korisnici mogu priložiti fajlove, PDF, Word, Excel, slike i tražiti da AI pročita ili sažme sadržaj, ali samo ograničen broj fajlova, pri čemu je maksimalna veličina fajla 512 MB za većinu dokumenata, slike do 20 MB, Excel, CSV fajlovi do 50 MB, uz dodatni limit od 2 miliona tokena po fajlu, što znači da izuzetno duga dokumenta mogu biti skraćena ili neobrađena. Dostupna je i osnovna pretraga interneta search za aktualne informacije sa weba, koje model možda nema u svom training datasetu, dok su složenija istraživanja rezervisana za plaćene planove. Tu je i voice opcija za glasovne komande i diktiranje pogodna za brzo korišćenje na telefonu. Besplatni nalog nema pristup naprednim opcijama kao što su custom GPTs, prilagođavanje modela nekoj vašoj specifičnoj namjeni, deep research za potrebe dubinskog istraživanja, advanced data analytics za naprednu analizu podataka ili agent mode. Što se tiče Microsoft Copilot, on omogućava osnovne AI funkcionalnosti kroz Copilot chat, ali integracija unutar aplikacija Word, Excel, PowerPoint nije uključena. Korisnici mogu probati GPT-5 preko opcija Try GPT-5, ali bez prioriteta tokom opterećenja i sa ograničenjem u složenosti odgovora. Limit u sesiji iznosi također oko 10 pitanja po razgovoru, nakon čega treba da se otvori nova sesija. Funkcije poput Voice i Think Deeper, dublje rezonovanje, su postale dostupni i besplatnim korisnicima, ali su ograničenja u prioritetu. Ako planirate koristiti ChatGPT ili Copilot besplatno, računajte na 2-3 kraće konverzacije dnevno bez problema. Za duže zadatke tipa analiza teksta, pisanje eseja, kreiranje složenih tabela, morat ćete da prekidate i čekate da se limiti resetuju. Kada govorimo o plaćenim nalozima, fokusirat ćemo se na dva alata koja su trenutno najrelevantnija, to su ChatGPT Plus i Microsoft 365 Copilot. Oba donose niz funkcionalnosti koja znatno prevazilaze mogućnosti besplatnih verzija i mogu dramatično promijeniti vaš način rada i obavljanje svakodnevnih zadataka. ChatGPT Plus nalog otključava vam dugotrajniji i neometan pristup GPT-5 modelu, naprednijem modelu koji donosi bolje rezonovanje, duži kontekst, značajno manje halucinacija. To znači da možete voditi duže razgovore, analizirati značajno obimnije dokumente i dobiti preciznije odgovore na neka složenija pitanja. Uz to imate i prioritetan pristup, nema čekanja, nema prekida ni tokom najvećih opterećenja. To garantuje stabilnost i pouzdanost vašeg rada. Odgovori su znatno brži, a broj poruka koje možete poslati u toku dana višestruko je veći nego u free verziji, kao i broj i veličina dokumenata koje možete uploadovati i slika koje možete generisati. Plaćena verzija također donosi pristup čitavom setu naprednih funkcionalnosti i evo nekih od njih. Custom GPTs mogućnost da kreirate personalizovane asistente prilagođene vašim potrebama, na primjer za analizu podataka ili pisanje sadržaja. Pored toga, plaćeni korisnici imaju pristup celoj bazi postojećih custom GPT-eva na marketplace-u, što znači da možete odmah koristiti već spremne specijalizovane asistente. Canvas, novi interaktivni uređivački prostor unutar ChatGPT-a koji omogućava korisniku da direktno uređuje i edituje generisani sadržaj, bilo tekst ili kod, bez potrebe da stalno iznova piše nove promptove. Advanced Data Analytics, odnosno Code Interpreter, alat koji omogućava učitavanje, na primjer, Excel fajlova, obradu podataka, vizualizaciju rezultata i čak pisanje skripti. Za profesionalce to znači da mogu raditi analizu na bolji način za kojim je ranije
ranije bio potreban ceo tim data analitičara. Agent mode je kreiranje automatizovanih tokova rada gde AI kombinuje više koraka, na primjer preuzimanje podataka, analiza, sumiranje, izrada izveštaja. Potpuno autonomno. Ovo štedi vreme i čini AI pravim, digitalnim, nezavisnim asistentom. Napredni voice mod, razgovor prirodnim glasom u realnom vremenu, sa mogućnošću dužih i interaktivnih sesija. Pogodno je za brainstorming, učenje jezika ili rad na zadacima u hodu. Temporary mode, opcija da vodite razgovore bez čuvanja istorije. Idealno kada želite da radite na osetljivim temama ili želite da eksperimentišete bez rizika da se sadržaj kasnije pojavi u istoriji razgovora ili da je model koristi za treniranje podataka. Projekti i organizacije po projektima omogućava da grupišete razgovore, fajlove i AI resurse po projektu ili po klijentu. Za korisnike to znači bolju preglednost, brži povratak na raniji rad i jasnu organizaciju kompleksnih zadataka. Izbor različitih modova rada, korisnici mogu birati između thinking moda za dublje rezonovanje, instant moda za brze i kratke odgovore i drugih specijalizovanih režima. To donosi fleksibilnost, AI može biti brz i površan, ili spor i temeljan, u zavisnosti od vašeg zadatka. Dictate, mogućnost diktiranja teksta glasom direktno u ChatGPT, to je ogroman benefit za korisnike koje žele da brzo beleže ideje, rade hands free ili diktiraju sadržaj dok su u pokretu. Posebno je značajno za multitasking i za produktivnost. Još jedna važna prednost je rani pristup novim funkcijama. Plus korisnici uvijek prvi dobijaju beta opcije i nove modele, što u praksi znači konkurentsku prednost u odnosu na druge u svakodnevnom radu. Što se tiče Microsoft 365 Copilota, za razliku od ChatGPT-a koji je univerzalan alat, Microsoft 365 Copilot je duboko integrisan u poslovne aplikacije koje većina nas koristi svakodnevno u Microsoft okruženju. Sa plaćenim planom dobijate puni GPT-5, opet model, direktno u Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku i Teamsu. To u praksi znači da u Wordu možete generisati i uređivati dokumenta, u Excelu analizirati podatke, kreirati formule ili grafikone, u PowerPointu praviti prezentacije iz teksta, u Outlooku dobijati predloge i sumirane mailove, dok u Teamsu Copilot automatski pravi rezime sastanaka i predlaže sljedeće korake. Plaćena verzija donosi prioritetan pristup GPT modelu, 5 pa je iskustvo stabilno i tokom najvećeg opterećenja. Copilot koristi radne i web podatke, povezuje sa vašim dokumentima, mailovima, sastancima i kontaktima i na osnovu njih kreira kontekstualne, personalizovane odgovore. Za kompanije je posebno važno što plaćeni plan uključuje enterprise funkcionalnosti. Copilot Studio koji služi za kreiranje sopstvenih agenata i prilagođenih aplikacija za interne procese, sigurnost i privatnost. Podaci se obrađuju u skladu sa Microsoftovim standardima i ne koriste se za treniranje modela. Administrativna kontrola, IT odeljenje može upravljati pristupima, dozvolama i primjenjivati politike bezbednosti. Drugim rečima, plaćene verzije daju vam stabilnost, mogućnosti, snagu i integraciju koje besplatni planovi nemaju. Koje su prednosti plaćenih naloga u praksi? Pod broj 1 to je pouzdanost. Plaćeni nalozi eliminišu čekanja i prekide. AI vam je uvek dostupan, što je ključno kada radite na važnim ključnim projektima ili imate nezgodne rokove. Broj 2, najbolji modeli. GPT-5 donosi duži kontekst, dublje rezonovanje i manje grešaka. Praksi analiza dugih dokumenata i složenih pitanja postaje preciznija i dosta pouzdanije. Pod 3, tu je produktivnost. Sa GPT-5 zadaci se završavaju po nekim istraživanjima do 25% pa sve do 40% brže i kvalitetnije. To znači da manje vremena imate za izveštaje, prezentacije projekta i imate veću uštedu sati. Pod 4, to su ekskluzivne integracije. Na primjer, ChatGPT Plus ima custom asistente i agent mod, dok MS Copilot radi direktno u Wordu, Excelu i ostalim aplikacijama koje smo pominjali. Sve što radite postaje daleko jednostavnije i brže. Pod 5, to je raniji pristup novitetima. Plaćeni korisnici prvi testiraju i imaju pristup novim funkcijama i modelima, što donosi realno konkurentsku prednost u poslu i u učenju. Koliko koštaju plaćeni nalozi? ChatGPT Plus košta $20 mesečno, dok je Microsoft 365 Copilot $30 mesečno po korisniku. Uglavnom se nalazimo između odluke 0 ili $20 ili 0 ili $30 sa druge strane kada je u pitanju Copilot. Plaćene verzije se isplate u sljedećim slučajevima. Ukoliko AI koristite svakodnevno, u poslu ili učenju, bilo da pišete mailove, izrađujete izveštaje, analizirate podatke ili se pripremate za ispite, plus plan će vam omogućiti da radite brže i bez čekanja sa stabilnim pristupom GPT-5 modelu. Stalno nailazite na limite free verzije. Ako vas često prekida poruka da ste dostigli maksimum fajlova ili poruka ili vas mini verzija modela sputava, usporava, plus plan rešava taj problem višestruko većim limitima poruka, fajlova, generisanih slika. Ako želite neometan pristup
GPT-5 modelu. Najnapredniji model je rezervisan za plaćene naloge i on donosi dublje rezonovanje, duži kontekst i manje halucinacija, što je ključno kada radite ozbiljne zadatke, poput izrade akademskih radova, kodiranja ili poslovnih analiza i istraživanja. Ukoliko radite kompleksne zadatke, od programiranja analize podataka u Excelu preko pravljanja grafičkih prikaza do pisanja sadržaja i kreiranja kompletnih marketinških kampanja, plaćeni plan omogućava korištenje Advanced Data Analysis alata, agent moda i generisanje slika u kvalitetnijem formatu, što znači da proširuje primjenu. Ukoliko vam je potrebna organizacija i kontrola, funkcije poput temporary moda, projekata i organizacije razgovora po projektima, kao izbora različitih modova rada, Thinking Instant pomažu vam da radite efikasnije i sigurnije. Ako su vam bitni multitasking i mobilnost, ako često radite u pokretu, funkcija Dictate i napredni voice mod omogućavaju da brže beležite ideje i obavljate zadatke glasom bez prekidanja rada. Ako vam je bitna bezbednost kod ChatGPT-a, Business Enterprise naloga i Plusa garantuju da se podaci ne koriste za treniranje modela. Većina Fortune 500 kompanija već koristi Microsoft OpenAI rješenja. Microsoft navodi blizu 85% za Microsoft AI. OpenAI je još 2023. zabeležio više od 80% korištenja ChatGPT-a u Fortune 500 timovima. Zato plaćeni nalozi nisu samo trošak. Oni su investicija u produktivnost, ali i u karijeru. I važi ono poznato, AI vas neće zameniti, ali neko ko koristi AI možda hoće. Ako Plus nalog ili Microsoft 365 Copilot znači da ćete biti brži, precizniji i konkurentniji, onda tih 20 ili $30 mjesečno i nije trošak. To je zapravo ulaganje u vas i vašu profesionalnu karijeru. To bi bilo sve za današnju epizodu, a mi se vidimo u nekoj od narednih.